ngasi numidang waram phonggiba tongan manipuri sifong singdigi maru oibi I pausing khongatcharaga manipur top channel gi mekedi gi ma'am na thamjagi ahanbada rims ta covid-19 positive oibi nupi kun gi manga angang unakhre rims hospital gi head of obstetrics and gynecologist department gi professor M Rajeshona lusingba team na rims hospital covid-19 positive oirabi miron bi kun gi manga mamang tha april amadagi ngasi phawbada mai pakna angang Pokre haina Rimski Media Advisor and Philips na thadurokpa serol amada hairi serol asina makha taraduna department asina nupi taraga mathoi buna C section aduga nupi taraga marina normal oina delivery oina angang unaki angang unabasida gynecology department anesthesiology nursing official sina lenga ki SOP ngakna thabak sing asi mai pakna pangthoki haina supali atopa pawamana mo Amzugi Hanagi President Hemanta Amadi Hanagi MLA Brazabidu Laikidre All Manipur Working Journalist Union Amzugi Hanagi President Sagol Sim Hemanta Miyamna Dada Hemanta Haina Kangna Bakaisam Tong the Labasi COVID-19 Amara Moiraga Ngasi Ayu Angan Badalakidre Mark Thagi Sepong Ekogi Pantungi Matam Sang Editor Oirambatanatana Kengjoy Singsang Koba Lady Ama Irami Amasuk Masidanatana English Londagi Handopa Lady Kasirami Amana COVID-19 Maram Oiraga Lam Sang Kendrigi Hanagi Congress ki MLA Wangkaimayu Brazabidu Singangasi Siza Hospital Laikidre Basi RDO Linkatuna Miamgi Yapanaba Tabakya Tarom Kiba Lusingba Mani Sohaidi Atopa Pao Madanamo COVID-19 Angangi Mama Mapa Laitabisingi Yangsinanaba CM gi Angangi Tengbang Scheme Semlay State Minister N. Birena Miyam da video conferencing gi kutang da haikre COVID-19 gi ani super web asina angangi mama mapa laikidaba singi phibam yengsina na lainga asina State Minister Bal Seva Scheme State Minister gi angangi tengbang scheme ama semkhre amasum State Minister na Miyam da video message ki kutang da haikibada Prime Minister Narendra Modi na lusingba NDA gi lainga na sahi taret mapung pharak pagaloina na scheme asi Mama Mapa Laikidraba Angang Singi Tungi Yenglaga Miam da Laptopani Sohaki Iski Masigi Makada Mama Mapa Laikidraba Sing Adubo Non Institute Care Taunaba Thada Lupalising Sanga Pibi Yauri India Langang Sahi Taragi Makada Leba Angang Singina Sal Care Institution that Labida Maintenance Grants Oina Thada Angang Amamam Lupa Lising Aniga Samago Humpu Angang Singasibu Hingan Bigi Lambi the Mating Oina Bayauri Amasum Pik Liba Angang Singasina Sahi Kunga Matoi Mapung Prakpa Matam Low in Kolgi Registration Tabo Matam the Sut Langaki Taxing Komtokani Amasum Skim Singasida Laisabi Masa Singbu Mahi Tamnabagi Class 10 Amasum 11 Pava Kasturaba Gandhi Balika Bidyalaya Makoni Yangsingani Hain Spouse na Maxing Napali Ato Papa Manamo NSN YA AR Imbus Tokibudu claim Tokre Armed Rebel Group National Socialist Council of Nagaland NSN YA Assam Rifles the Imbus Tokibudu Havidi Longbi Village under Sanglang District of Arunachal Pradesh the Hokiba Megitang Kunganito Ayuki Pumapantaba Matam Imbus Tokibudu claim Tokre Aduga Makogi Ministry of Information of the Government of People Republic of Nagaland sign Togduna Colonel Joseph na statement ama issue Togduna Hairi Madudi Ambush Aduda Assam Rifle gi personnel ahum spot mapam jaga aduda Siki amasum atopakayama aso apanangan ki hairi amasum Assam Rifle gi team dagi AK-47 ama amasum magazine Target Instant Rifle gi recover tokre hainsu ngasi phonghiba paw mada mexing phungdurakli amasum makhasa tharakpoina myam ngasi Manipur gi COVID-19 update myam pizagi myam lefukta minasi amasum myam paw si makhasa thajarakpoina ngasi gi Manipur gi COVID-19 update se atuki matik lebak thiba haibeduni myam haibedi ngarang digi masing henduna haibedi hokiba pungkun gi mari sida yam laba mioi haibedi mioi lising amaga subnagi kunthra ga nithoi nomada Manipur COVID-19 positive henkre Hairiba Mio Lising Amaga Sumagi Kuntragan to COVID-19 positive Werakraba Mio Singsi, Bisnupurdagi, Humdraganipan, Sandel the Manga, Sursampurdagi, Sama, Impal Eastagi, Saniga Marfugamatoi, Impal Westagi, Sahungatara, Zeribam digi Kungamanga, Kaksing the Kuntragataru, Kamzong digi Mapan, Kangpopi digi Ama, None digi Ama, Perzol digi Ama, Senapati digi Taraganipan, Tameng Nondigi, Nifugataru, Tenopal digi Taragamatoi, Taubal digi Maudraga Manga,
उखुलदगी तरागा मंगा पुन मियोय लिसिंग अमगा सुनगी कुंथ्रागा निथोय हौकिबा पुंग कुनगा मरेसिदा मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे अदुगा यामनमक हेना हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंदगी मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइरख्रबा डिस्ट्रिक्ट सिंगसी म्याम इम्फाल वेस्ट दा मियोय चहुमुगा तरानी अदुगा इम्फाल ईस्ट ना मियोय सनिगा मार्फुगा मथोय कोविड-19 पॉजिटिव खंगेन हेना हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंदगी हेना ओइखि अदुगा हाइरिबा पुंगफम सिमक्तदा यामनबा मियोय हाइबदी सुरसामपुरदगी मियोय मंगा इम्फाल ईस्टगी मियोय मंगा इम्फाल वेस्टगी मियोय मरी कक्सिंगदगी मियोय अनि अमसुम उखुलदगी मियोय अमा पुन मियोय तरागा तरेट हौकिबा पुंग कुनगा मरीसिदा मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिद्रे अदुगा हाइरिबा मियोय तरागा तरेट असि थारगा अपुन बोइना मणिपुर कोविड-19 लेहनखिदबा हाउजुक फावबगी ओइना यामनमक किनिंगाय ओइना मियोय सत्रेटका मौद्रागा हुमदोय सुरे हाइनसु ngasi thadorakiba कोविड-19 अपडेट नसु मखाताना फुंगदोरक्ली लोसिलकपोइना तोपा कंटेन मन होम आइसोलेशन तौबसिंग लैंगांगना अथुबा मतमदा रिव्यू तौबा मथौ तारे जोय किशन कोविड लाइसन पॉजिटिव ओइरबा मियोय क्या मसा मसागी मयुमदा होम आइसोलेशन तौदुना लयेंगबा सथरिबसि लैंगांगना अथुबदा मियेंग संगदुना रिव्यू तौबा मथौ तारे लोइनना कोविड-19 गी लुरबा तंजा सिदा मिनिस्टर अमदी एमएलए कयाना तोंगान तोंगान मफमदा ओरे उयुम तंबा अमदी संगाबगी थबक तौरिबसि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गी खुथांगना तौबिनबा थमैबन केंद्र की कांग्रेस की एमएलए जोय किशन अपील तौरखली एमएलए जोय किशन फोंदोरखिबा वाफम असि ngasi video conferencing gi kuthang na pangthok pawgi mifam amada mahana phungdokhibane MLA na makha takhibadi home isolation tawbusi lenga na review tawbu mathok tare maduna trabadi license asi hengalakna bagi asobu maram am oigani hiramasida lenga na akhana ba miyeng sangduna section thorang gi thabak lokhat haudrabadi covid na positive oiba amadi shibigi sang hengalakna bagi maram oigani lenga na TrueNet natragana RT-PCR पार्क सना टेस्ट तौदुना कोविड पॉजिटिव ओइरबा मियोय कयाम यामना लैबा हाइबदु मेक सिना खांगदोकनाबा लाइसेट असि थिंगनाबो होनसी हाइना स्पाउसना मखाताना फुंगदोखि लोसिलाकोइना तो पापाव मनमो जिरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डॉक्टर अमता ट्रांसफर तौबो यारोय अजुका फमुंग यांखै लेबा जिरीबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि अना लयेंगा मरी लैनबा डॉक्टर अमदी खुसु खुलाइगी अवाटपा पिकथना लैरे हौजु कोविड-19 लाइसेट थेंगनबगी लुरबा तंजा सिदा जिरीबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिदा डॉक्टर नर्स अमदी मरी लैनबा हेल्थ वर्कर सिंग मपुंग फाना लैतबदगी अना लयेंगदा यामना साउन अवाबा मेउनरे ओइरिबा फिबम असिदा जिरीबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लैरिबा डॉक्टर सिंग अतोपा ट्रांसफर तौबो यारोय हैना ऑल जिरीबम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन अजुका सुहाइरी अजुका की प्रेसिडेंट पाउमिसिंग फोंदोखिबदी हौखिबा मे कुनगनिपान मणिपुर की हेल्थ डिपार्टमेंट की मैकेरी की जिरीबम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिगी वातुना लैरिबा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हाइबदी गाइनी ऑर्थो एनेस्थेसिया की डॉक्टर याउना पुना डॉक्टर अहुम थाबिरखिबा अदुगिदम थगतपा फोंदोई हाइना पाउसिन मखाताना फोंदोरक्ली अतोपा पावमना हराव तयाम फुंदोकपगी मोट कोविड न मरम ओइदुना अवा अना तारबसिंगदा मतेंग पांगसी निंगथौ बीजेपी लेंगांगना सही तरेट मापुंग फरकपगा मरी लैनना नेशनल प्रोग्राम ओइना पांगथोकपा सेवा ही संगठन की अनिसुबा तांका ओइना ngasi राज्य सभा की एमपी सु ओइरिबा मणिपुर की निंगथौ लैसेम सना जावबना इम्फाल वेस्ट की मनुंगसना निंगोंबम कम्युनिटी हॉल हांगदोंलिबा कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर लयेंगदुना लैरिबा कोविड पॉजिटिव ओइरबसिंगी दमकता ऑक्सीमीटर मास्क सैनिटाइजर हैंड ग्लोव हिदाक लांथक अमदी सेल यावना तेमांग पोलमसिंग खुदोल तमख्रे अमसो ngasiगी थौरम अदुगा मरी लैनना निंगथौना फुंदोखिबदी हौजुकी मतम असिदा हराव तयाम फुंदोकपगी महुता कोविड लाइसेन मरम ओइदुना अवाबा तारबा मियोइसिंगदा मियामना अंगमंगबा मतेंग पांगसी हैन पाउसिन मखाताना फुंदोखि दुगा म्याम हौजुकी ओइनादि पाउसिन मतांग से लुसिनजरगे दुगा मरु ओइबि इ पाउसिन जोय सोइदना म्यामना अपडेट पिजरखिगे हाइना मणिपुर टॉप चैनल की मेकेरी की थमजरी दुगा पाथोक्सकिबदा सोइखिबलान किप क्या यावर्स म्यामना ngakpigeni and thank you